खुरुमजरी मिटिंग ताबिलिब सिंह तराम ओक्जरी अहानबद मरुइब पाव प्रजा सिंह की थाजब मांगहंदना थबक पांगथोक्सी हाइना चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना कांग्रेस की कर्मी सिंह अपील तौख्रे पाव संदोकना पिजरी हौखिबा जनरल इलेक्शन दा सीट हुम्फु लेबगी मनुंगदा निफु निथोय माय पाखंदुना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगनखिबा असिदा ख्वाइदगी हेना किजरीबा असि मणिपुर की प्रजा मियामनी टर्म अहुम लक सरकार पाइबदा करी तौख्रे हाइना प्रजा सिंहना हंगदबगी ngairabani प्रजा सिंह की अपांबा असि खंगना मिनिस्टर अमदी एमएलए सिंहना थबक पांगथोकदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना फोंदोख्रे वाफम सिंह असि कांग्रेस भवन दा इंडिया की अहानब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की माइखुम हांगदोकपा अमदी यूनिट लेवल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दा महांगना फोंदोखिबनी महांगना मखाताना फोंदोखिबदा मिखलदा चाउना माइ पाखंदुना मियामना तुंगदा लेपलकपा असि अचौबा आशा अमा थमदुना लेपलकपनी मियामगी अचौबा आशा थुंगहनबा ngamdrabadi amadi madugi पाउखुम पीबा ngamdrabadi माइ खुंबगी मचाक पैगनी मरमदुना मियामगी इहुल खंगना अमदी थाजबा मांगहंदना पार्टी की कर्मी सिंहना थबक पाइखटसी हाइखे फूड सिक्योरिटी एक्ट मधु यूनियन कैबिनेट मधु पास तौने हायोरे मे बी पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस तौरगा पास तौबा याय और ऑर्डिनेंस भारत की राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट अयाब लौरगा पास तौखिबा याय अदुदी यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी दा लेरे अदुना फूड सिक्योरिटी एक्ट लम लौसनबगी लैंड एक्वायर एक्ट पुथोनब मरुइबा प्रजा सिंह कानगदब मरुइबा बिल कया पुथोनबना भारत सरकार हानसु पास तौख्रबा हुजिकसु पुथोनब तौरिबसे मसी इम्प्लीमेंटेशन सिदी स्टेट गवर्नमेंट मसी इम्प्लीमेंट तौगदबनेबा अदुननी आइना स्टेट अतै लेरिबा नन कांग्रेस गवर्नमेंट अदुदी खरा लाइक है कांग्रेस ने शासन तौरिबा मणिपुर गुंबा सिगुंबा स्टेट सिददी वी आर मोर रेस्पॉन्सिबल दोज अदर स्टेट वेयर देयर इज नन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट अदुना आई मसीगी मयामसी खल्लुबदा ई तुम्ब यादिएबा मसेबा मिफमदुदा AICC की जनरल सेक्रेटरी लुजिनहो फलेरो MPCC की प्रेसिडेंट गायखांगम MP थांगसो बाइटे मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमदी MLA नचिंगबा कांग्रेस की लुचिंगबा कयासु सरुक याखिबा लुजिनहो फलेरोना हौकिबा चही तरुक्रोम असिकी मनुंगदा मणिपुर असि चौखट लंबीदा खुमांग चौसिनना चटपा ngamba स्टेट अमा ओइरी स्टेट असिगी नहासिंगना लम खुदिंगमक्ता मिकोक थोंगबा ngamlakpa अमदी फजबा आर्ट एंड कल्चर की हेरिटेज कया लेरिबा असि चौथोक चनिंग हाइखे थौरंगा मरी लेनना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना स्टेट असिबु मपुंग फाना चौखट हनगे हाइरबदी ग्रास रूट लेवल दगी हौबो मथौ ताई चही कुन की ममांगदा लेरंबा फिबमगा ngasi उरिबा फिबमगा चाउना खेनाबा उरिबा असि अहोंगबा लाकपगी खुदमनी स्टेट असिगी ऑपोजिशन पार्टी सिंह पुनसिन बंगंबा असि मखोय मथंता लेबदा सोनबदगिनी मखोयगी मनुंगदा इंटरनल क्राइसिस कया लाकदबना पुनसिनबा असिना मखोयबु तोंगान तोंगान तारकनबगी मचाक ओइरकनी हाइबा खंगजनबा फै सरकार असिना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बुदी तरामना ओइ फोंदोखे अखोय सुमसिन असि हाइबसे इन अदर वर्ड्स अखोय सोले हाइबने इतोम त विस्टैंड तब ngamdre अदना अखोय मिसंग खोम सि सिनिदना को मदुना ताकपदि मखोय से सोले बसे अखोय हाइदे आइदे फनयाम कल्ली खल्ली बनी दबु मखोय मसा मसाना सोली ताक्सरे अखोय ngamjadre sonjare कांग्रेस से थबक खत तौरमाले लेबाक के दमकता प्रजा के दमकता कांग्रेस सरकार सिना संगठन लाइबा हारिबा कोनकी से कनसिदी थबक मयाम सिदी अखोय ngakthokpado wadori तात पात नन प्रचार तौरगस प्रजाना खंग मसि अखोय वहाइबसे ताररोय मरमदि मिट उरबनिना अदुगा खुदना पायरगा फावरबनिना अखोय हाइजिन मसि याररोय हाइबिस मसि खंगेबा मरमदना कांग्रेस inaction is reality जिरीबाम सब डिवीजन असि लैता लाइरबा अमदी जिरीबाम दगी अतोपा मफम सिंह द चतुना लाइरिक लाइसु तंबदा सेल थुंगी अवाबा कया ओइबना चटपंगमदबा महिरोइ सिंहना हेन्ना यामना लैबा लमदम असिदा मणिपुर सरकार की अमता ngairaba जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल ना क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 की परीक्षादा महिरोइ पास तौबगी चांग नेमलिबसिगी दायित्व मणिपुर सरकार अमसुंग मथौ निंगथिना तौदबा ओजा सिंगी दायित्वनी हाइना MSF जिरीबाम अमदी MSU जिरीबाम ना थादोरक चेरोलमना Term of rice intensification SRI की मतंगदा integrated pest and disease management in rice हाइबा हिरमदा नोमुगी ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा ngasi कोंगबो उचेकोन चोंगाबिदा पांगथोखरे
KVK Imphal East amadi Uchekon Nongchuk Gram Panchayat ki Upradhan Anina Punna Sindana Pangthokiba Thoram aduda Lomi Kayana Sarukyaki KVK Imphal East ki TH Robindro amadi Nandini Jongthamna Lomi Singda SRI gi matangda sugaina takhe TH Robindro na training program asina lamdam asida SRI method pu hena chawkhathanana ba pandamda asigumba training program asi pangthokpani haike Program to pay our Makan Koido, but when I was I go, I think some of Pugimatungin, I could Makan Makari, Natina, after I said, Mayano, we don't miss an option of Hika, I need to Corona control over the top of the game, and for the haven't seen some local winning out of the high programs. Chief Minister Masana Luchingduna Handak Myanmar Chatkiba Kongchat Adu Yamna Kanaba Kongchat Oiki Haina Paumi Singda Tamkre Myanmar the Lady Bamaite Singna Athuba Matamda Imphal Mandle bus service Hogdo Khaning Bagi Apamba Pongdorake Myanmar government na India asi Khwaidagi Chauba Market Center ni Haina Lobagaloina na Achetpa Mari Thamning Bagi Apamba Pongdorake Myanmari Singa Manipuri Singa Londa Manaba Kaya Yauramba Thengnei Amadi Makoigi Miyok Michan Phaba Adu Lamdam Sigi Miyamna Matau Tamgadabani Haibana Chingwa Pamkaya Pongdoke. I quite cut the developed India, the developed let men may also develop equally. We couldn't go exist dominancy, I was city. India, the neighboring country of the maybe Bhutan, maybe Nepal, maybe Myanmar, or maybe Sri Lanka, Bangladesh, or Pakistan. The internet affairs that is which is Amaromda Chief Minister na Makata na Phongdokibada National Highways Singdagi Mitop Halankiba Amadi School Singda ILP gi matangda mifam pangthoklabadi jab chaba action lokhatkani haina Chief Minister O Ibobina Paumi Singda Phongdokre Waphamasi Congress Bhavan da handak Chief Minister na Myanmar chatkiba khongchat adugi paudam tambaga mari leinana pangthokpa paugi mifamda mahakna haikibani Chief Minister na Makata na ILP Jatna Hanba Haibasi Haujik Sasan Pariba government Asinasu Yamna Pamba Tabakni Center gi Luchingba Singh Thengnaba Khudingda ILP Jatna Hanaba Taksinduna Lakli Adubu state government na ngamba thabak natabana khudakta hekta thabak ponthokpangam dabani Hiramasigi matangda constitution semdokpa tarabasu lamdam sida leiriba political party khudingmak unsinduna thabak chathamina si phongdoke ILP Jana Hanbaga Mari Lainana, Hojek Highway Singda, Manipurgi, Mapaldagi Lakba, Mitop Singh, Chek Toba, Amadi, Halan Kibagi Tabak Chathari, Haibapau, Laide. India gi citizen ama Manipur da Changlakpada, Halan Kiba Haibasi, anti-national Oiba Tabakne. Masi, government Asina Ying Duna Leroy, Jab Chaba Exon Lokatkani, Pongdoke. Loinana Hiram Asigamari Lainana, School Singda, meeting Pangtokle Haiba Adu, Jathabiga Nuhaina, Apil Sutoke. Anti-nation anti-nation adunda tani madudi anaso haijari maduni koi tumina yena koi bayaroi madu koi mari lenaba security singda maybe some rifle or army or state force adugumba anti-national activities satraga koi tumini bayaroi noi appropriate action lawani haibasi directive pi hai aduna Masi Tawigano. Adagi Ani Subanga Masi Innerline Farming is the ID Masi the Muk Maram Tela Masi the Muk Lapri. Masi Masu Moina organized over Weranga, Anana Tawagano, Moy students, Wing Lay High, students, Karino, school is in the Innerline Farming Kimatanga, meeting Tawi, Kori Amatawi Amatawi. Masisu Asian with Tawagadi. This is one of the most unfortunate. HIV care for residents doctors of ART team of medical colleges in Manipur Haibasida Numit Humni Chupna Chathagadaba training program ama ngasi RIMS-ki director as Sekharjitna RIMS-ki conference hall da hokdokre Joint Committee on Inner Line Permit System gi students wing na ngasi Sekmai Bazar dagi khara hendoklaga Manipur tamna changlakpa gari kaya check tawbada mitop yaurambadagi phajanduna thamkhe mafam aduda Sekmai police ki team amana students wing na gari check tawba adu lephankhe Nakalani da awayakum taunaki mahiroi kaya police na Imphal tamna halhalake
Mahiroi sing aduna koirengei mapada gari sing khamhanduna check tawbagi thabak chathaki mahiroi sing na tawriba adubu thawai utsitte haibadagi mahiroi kayana gari khara akayatoi thokhanki jangsilliba khongjang asi sarkarna tabidrabadi makhata na hena kanba khongjang changsangani haina mahiroi luchingba amana phungdokhi Manipurda inner line permit system chatna hananaba hotnabada miyamna mateng pangbiyu haiki यागदी भई ने बा सरकारना तो गादी पुरी मंग मंगा तनी अदना सरकारना तो गा मै प्रजा म्याम खलगा मणिपुर द लेबा म्याम की खलगा गसी हयेंगी सा खरगी लम खरगी सुम खंदबिदा तुंग कोइना यामना तांदु लेकाना ngong bai tamak tripura da tripuri mang ki bidawna manipur da se manipuri haiba jati je mang ki bi ai aduna maram ora ga masi gumba mayam de khogi mang da na ba kal hongna na ba mapi ba wai sing na nation bi haina akogi apun ba akogi student committee da gi loisilakpada maroiba pa omong kana pizari Praja Singh ki thaza bamang handana thabak pang thoksi haina Chief Minister o Ibobina Congress ki karmi singda appeal tawkhre Meeting tabi du bising bomong kana kharamzari